Howzik Thuiba Manipur ki conflict si matam sang na semakpa conflict situation matam si sahi 75 years 75 or 74 years to be exact sa tharakpa conflicting oiba conflict creating oiba government of India gi policy sida kay yaure namdhaba amadi saugatpa ani thokna nakalamana namdhaba nakalamana saugatpa sigi saugatpa namdhaba policy si follow tawrala akan sida Manipur si kanglup nine tapna khaidorakpa naga haiba ma maitai haiba ma kuki haiba ma macet compartmentalize tawrakpa haibdi ka amada ka khandamai manungda tongan leigadabani haibagi concept ama build tawrisi akoi phurup marak sida lakpa mai ngaktane sathagriba policy mayam si sina matam sang na ngasi phibam si tana ban semakpane ngasi leiba akoi Manipur gi hauzik hauriba wahau thuiba conflict crisis se sisi accidental natte sigi crisis si ngasi si phibam si tana ba haidana Bharat Sarkar na Manipur Sarkar sijinaraga matam sang na chatharakpa policy amagi result ne ngasi ekhoina uris adu itaragadi ekhoina handukna yengba ma sangi se genesis karai dagi lakpanu hauzik leiri se ekhoi Union of India da tillaga Manipur se lei legally Bharat haibalam sidai khoi amani haidana 1949 da Manipur ga India ga treaty ama accord ama soi tauna yena hai bani ko soi tauna yena adu gi treaty dui matungina ekhoi si Bharat pulle haidana lautho ga 1949 da gi 2023 ba khoi lai 49 gi matungda laiba Manipur gi saktam singse sigi daita khuding maksi Bharat Sarkar na pugadabani Manipur ga makhoi ga gi marakta khwaidagi liba wahom leiri haiba 1949 gi merger agreement se ekhoi si nampuda loksan gibani evidence lay proof lay nampuda loksan gibani ekhoi gi ining thause nampuda force da treaty sida accord sida soi tawhan gibani haibani Manipur lawris sigi contention si laire oldest contention ne Manipur sigi matung sida 49 dagina 72 23 years sang statehood phangna bhona bada khoi gi mamang da Manipur di 1940 ga 8 da sovereign democratic nation maning tamba Ganatantra Satpa Laibak ama oikhrabaneba Southeast Asia amadi even South Asia masagi constitution izaraga constitution adopt tawzaraga enforce tawzaraga state assembly ama semjaraga election tawraga mihut khallaga mihutuna sarkar opposition assembly leire with the king as its nominal head maning tamba laibak ama haibadu khwaidagi han Ganatantra Satpa Laibak haiba lam sigi stretch da me pulap si putho yeng taragadi yam tin pikpa area am khakneba but we were the first nation in the whole region quite the first sovereign democratic nation 49 da merge tawra matungda we were reduced to a part C state Bharat ki state singsigi manungda khwaidagi thak nemba state si kai kawi part C state kawi kai gi thak ne mi hai no haibada state amadi union territory study masagi mi election tawraga khallaga miyam duna masana ngaksabagi khudung sab lay part C state tadi miyam sina ekhoi gi mihut amada khanbagi ekhoi da sakti pi de ekhoi ji kana na nga kadagi haibada New Delhi ne appoint tawba commissioner amana Manipur se nga kadam hariba commissioner sina kadai dei la kadabno da military background gi la kadab adu itaragadi Manipur si military rule da ne thamamis ekhoi ne statehood yam hana tale Manipur di maning tamaga leiramba leibak amakhang ne already hana sahi kulhumdoi change ekhoi phangna bo hotna bada ekhoi phangdringai amamang da Nagaland hana pithokre sigi sida 20 ga 3 years state ngai baduda ekhoi gi matam dugi Manipur masa singdu pelamgadra pelamoidra Bharat ta pulle sena pulle forcefully su pulle contention leiringai du da Manipur na thami matam duda offer se Bharat ta noi ga ekhoi ga punji hairabani na saman lengmana na hingminasi na khoi dong na khoi su election tawjage election tawbagi right pibiu ekhoi statehood haibse pibiu hana ningtamaga leiramba leibak nina part C state oina khoi hingjaning de ekhoi statehood pibiu yamna peaceful loiba sidi Bharat ki constitution gi manung da su leiba pot oiba si sahi kun go humdoi ne ngairis phangna bo hona bada ngasi khoi tha hum mari thengna bada wai phara hai 6 months at the most mai thari se 6 months mai thabada mamang da recent times da khoi lui wa gi then sahi kulum du ngai be kyang waram gani by then it was too late
aduna matamdugi manipurgi nahasingsina decision lowe kaigi sigi laibak sida aikoina pullaga leiraga kaigumma matam amattada tungda aikoiga moiga saman lengmanana usitnana loinaba haibadu sungoi oithoroyeba moina aikoise adum namdharaga loisannabase sanga dawna treat tawraga thambase adum thammani haibase aikoigi ahalamansingbduna khangreba matamsida thengnara ibe struggle duna aduna lan horani ningtamba talani haidana tamdagi amadi singdagi lal hoba sembre tangsida ina lakningi di lal hoba si kanana sembano haibs naga lal hoba su kanana sembano valley based lal hoba sing su kanana sembano hana leirambra 1949 da leiramde 49 matungda 70s da 69 60s late 60s loisalakpa saisidagi pura form tawgre kaigino haibada bharatda ikoina pulluraba matungda ikoise third class citizen amoina leibado adugidu PU na protest tawba haijaba phajana su haiba amadi andolon tawraga yenge tadre sahi kulhumdoi ngaire then sahi kulhumdoi du yam sangeba sangbanina realize tawgri pai pusingdo tawbaduna ningdamba natana khoi upai le roisigi makhadana lanse hogre howri sibla howri balance justified oiba kaigino da bharana khoi treat tawgiba method china justified oiba aduna justified oibaduna public support phangmadagi manipur sida paktakna na lalhobasi tora tu gai yaurpa matam sida thingba ngamdre kamaina fight tawni doi taragadi as a counter insurgency program insurgency namdhana bagidamakta sathaba policy ama oina suddenly in the second part of 1980s 85 ki matung se sigi sida number 4 se hana sungai sizinarambani sana teba khoida suddenly number 4 si syringe ni injection ni seasonary method si number 4 si manipur suddenly haijal eba haiba matam sida lalahuba yang laukhalakpa amadi number 4 manipur haijalakpa sika chamana widespread ta naha mayam sire mayam na lalahuba yawgre nisa sawya da baghaiduna lalhuba yawba nisa sawya baghaiduna sigiba loigiba mathanda si target tawraga drug si thajale ICIB yawrakpa sidagi needle control tongna honabada heroin control dokthokre adubu drug ti pijadaba yadabanina India gi pharmaceutical industry na sungba drug makhal heroin si ahanbagi phase 1 gi si Burma dai lakpa heroin pusalakpana Bharat Sarkar na pusalakpa anirak suba phase sidana heroin loigra matung sida pharmaceutical industry na puthore drug si SP tablet ne N10 ne cough syrup ne codeine phosphate hais quite popular oiba sigi drug ahum se hongsu hongba sigi semu tora tu gai hejale na khoina pakhang phagalakpa matam adwai da oidoi aikoina akhoi lesabe mapung phare late 90s amadi 2000 millennium haurakpa gi 20 years se sigi sida pharmaceutical industry gi drugs na mo pulap manipur si yom sigi talak sida NDPS ta SP tablet si NDPS ta singakpa sida gi narcotics ta singakpa sida gi ma si over the counter yon ba yaraktraba sida gi SP tablet ki sky blue and white oiba capsule sida tramadol si wina hapsalle tramadol hai si su painkiller ni SP tablet hai si su painkiller ni SPC hapta bida cover sida tramadol hapaga painkiller ni na same category ni na drug lalon basing sina tramadol hapsalaga yon basida nisa sari ba angang sing sina pandre moidri sarim ni na khangbani na palaktrabani na SP out da taragadi enten mathanda su saba popular oide sadabadi natte aduga ahum si ngasai SP turakpa sida ani sigi popularity consumption se decline amuk lakpa sigi matungda kiksit pa na bana third phase among lai si third phase sida lai sina WY ga heroin sigam halakpa WY ga heroin ga hale third phase sida aduga source mu yeng matamda WYC Burma amadi China rom dagi saraga pusale India da thajala ise aduga WY sari ba drug sina precursor chemical se ma saduri ba drug se sisina India dai thadok Southeast Asia da adu taragadi lairi ba drug ki trade se da karam laibak se na gi si sawrak pa ma khoi khang bangam me ko precursor si WY sana si Bharat tagi pieba aduga outfrom dagi saraga amu subcontinent nam thajalak pane so both the countries ani maksi drug la lon ba sida in different capacities lo yauri ba aduna WY gi si nakalani mok chenare heroin si yengak pa matam sida heroin si khoi isana puthu leram bane aham gi phase 1 da Myanmar dai pusale third phase lai ba heroin se brown sugar bhau Manipur na produce to leram bane third stage lai brown sugar bhau sa ba ngame kani dagi brown sugar makha ta ba si thumoro kana stage am lai light kiss
Himalayan rocks salt angoba pink yanba laibane thumga morok makup ka yan bagi masu se thum morok hai si third stage ne aduga next stage da fourth stage heroin puthok toine brown sugar bu putho e aduga in some factories hariba thum morok se sigi sang bu puthok pangam aduga number 4 bu puthok pangam dri Manipur so thereby ekoina hariba sang se bu puthoga sigi product si akoi Manipur gi mapanda Myanmar natraga mainland India da thai aduna maram moidana mainland India da kai gungkanda brown sugar Manipur gi brown sugar kilo mayam phare na tawri mayam se aikoi dagi sungdu oga puba aikoi isa dagi thadokhiba aikoi lam dagi puthokhiba potho oibeine akoi dagi ngaktane aduna brown sugar buk sungaga thadoga heroin am onthoga Myanmar dagi Manipur dang thajalakpa sigi se aikoi da sahuba amadi Manipur lalaga chatkhraga subcontinent Bangladesh song aikoi Sri Lanka yong nong loi supply piba sina sabagi phase dane 1970s tagi hora kan se 2023 bogi drug ki phase pusala iba sariba amadi senari balam sing simoina sanari ba roles ki sorakpa policy ngak tane ko drug ta toisi su drug ki policy am khakne Bharat ki su Myanmar ki su illegal oiba oidaba duna tungan ba amni policy di policy ni sigi same talak sida amuk handu oga 1980 sida handu oyeng ba matamda naga mayam ama kapthaba hore tamda mayam am kapthaba hore drug nakalam da drug kilanam tawri ko aduga nakalam da mayam am kapthaba howe sing da kape tam da kape kapaga mayam am si noi khanghobra khangdre noi matamda yam thiam si adum sirak paduna till the last fake encounter killing si 2012 tane 2012 fo adum kapaga dum halamme so sigi process sida tawri si drug saw ya bagaina drug ta sihanba saw ya da bagaina kapaga hatba samne su khangde samna de su khangde lalhobane su hai lalhob natab su kokthung ama yawrami pakap ta kapa hatle at the same time that was another policy kapa namdhaba rape mayamam tawi mayam nupi mayamam hatki sodomi tawi angang nupam sa rape tawrini adigi masagi family gi mamang da masagam nupa gi mamang da rape tawrini aikoi da tawriba mayamsi then innumerable number of disappearances mangi ba kayama thiba khangda ba kayama sigi ba kayama suppression si sima till adum chathara lakpuna ngasi bo adum chathari hat pa 2012 ta lepi adugi matung da hat targa su same suppressive policy di ngasi bo adum chathari sigi counter insurgency policy haitare sigi counter insurgency policy sida Manipur gi oina pulap mangna ba ikoi misam gi tungi future pulap mangna ba mongi makhalgi policy chathaba amuk handok nam yem matam da 80 sida Manipur da research ma tawba howe research geology department na tawani Manipur da kai ore kai minerals and the natural resources phange haidana thiba sahi kunthra muk sangna research tawi kunthra muk tawrba matung sida khange Manipur da kai phange so all there record loi lai thau natural gas precious stones aluminium limestone just recently platinum bu phange hai reportedly uranium su phange hai reportedly ni which is very likely lai ba koi Manipur gi geological characteristics me am sida mineral ngaktane sigi mineral me am sil lai re haibse khangbadagi Manipur sarkar na private company sing sida mineral me am si mine tawna bagi right si yam ngalingai matam dagi pithoga leiramme thingaga lae lisang sitna machi 1980s tagi tawrpa research tu khange aduga hojiki amuk phase na lairiba mineral me am sil lut tawra pugina bagi stage amaga adu itaragadi Manipur na 1949 dagina 2023 bausida ekoina Bharat ki phibanung da pullaba matungda ekoida oiraiba phibam ekoida makoina pigiba treatment amadi Manipur gi ngasi lairiba saktam se ekoi kari gi phibam dagi purakke haibasi drakilan namdhaba legitimate oiba miyam gi phangpham thokpa ganatantric oiba democratic oiba rights constitutional su oiba peaceful su oiba rights mayam se pidaba manung matam sana pidaba amadi madugi right to tana bagi damakta ikoi sidokta bayadaba ikhengkatta bayadaba amadi lebak mai thada bayadaba adum matam pombada masina takpadi kaino habida ikoi si leng manana loina di habsigi pramane ikoi si third class organism amadawna namdhaba mine na bau khandaba
सिगी सप्रेसिव ओइबा एरोगेंट ओइबा उसित्तबा मखलगी पॉलिसी से सिगी सिना अखोइदा 1980s late 1980s sida muk sap sana kai doge da nakan gi ngasai gi parallel oiba 3 policy du chathari ngai manung sida third policy amaga muk sem 1980s loirak pasida Burma dagi kuki sing pusala aga Manipur da kuki khulai pai ba militant group sem Manipur kanana semi Bharat Sarkar semaga pusale kari demand to holle Greater Homeland Greater Kuki Land, Jalengam, blah blah blah. Mayamama, demand to holle. Hariba militant group sing se ani dagina nga sini puni thoira ni phumangara muk lair. Masa puk thore ini. Hariba group sing siga Bharat Sarkar ga Manipur Sarkar ga nong mai kapna ra roe na ceasefire mu ir. In reality dadi Bharat Sarkar na sem bane. Kana season raga Assam Rifle season raga. Sem ba kaidona ba Naga insurgency ga Valley insurgency ga counter tongna ba. Naga suning tam ge na tan bani Valley suning tam ge tan bane. Aduna ningtam ge na ani maksina talak panina masi counter tongna ba khulai pai loop ama sem bane hari ba loop se hek araiba border state ni nai khoi di black activities mayam se black market sem song na dum leiba ma phamne ba sigi hek araiba black market illegal oiba activities mayam se loin free da thadu tohan bane tohan ba sida tamgi khulai pai ba la lohba sing si loina tak thokre singdagi loina tak thokpa matam sida masi aina haibana te data da haibani ko lairiba Manipur gi changing political situation sing sida sing da laiba Manipur gi mahoksa gi phibam da ecology da laiba ahong ba sing se siga correlate tawra ga yengmin na bane Manipur gi narcotics ki lairiba data sing sida 1980s sida gi hauraga Kuki militant group semba hogi ba matam se sigi sida drug proliferation hawi naga nam dai maitai nam thai drug proliferation haure aduga Kuki khulai pai sem gre sem graba matung sida sapmana na amuk at the same time drug ki sang hengalakpa popi thaba hogalakpa aduga loina na hoji wathok oiriba mitop mayam ama changakkhibagi wari se khwaidagi chawba pull factor hai masi akoina geographic population gi theory da pull factor se habidi kaino singjanba lairiba condition duna mi se la aga leibada khudong saba piba sigi khudong saba se kai pige da popi thana ba labor se cheap labor se sigi si Burma dagi irai laina pusalakpa at the same time moi community gi oiba saktam ama mi masingi population ama demographic shift ama purakpa da sumateng pangba for the larger political objective of demanding a homeland from Manipur mi masing am dragadi homeland tan badi amu yaroidana aduna adugi demand gi makhada high population demographic imbalance create tawdaba yate tawdaba yadabani na ngasai drug tagi laiba paisa duna pusalaktoi mi du paisa sangdoina tra puraga ma sida nungsit pijaraga thamya dawna teba mi ama lam anauba amda lakpada sangdoi si ma sana ba sangdoi ni sana ba si paisa ni at the same time mahak pusoktana pandana ba ngakna ba protection ama su sange ba sigi protection sina militant group sing sina pire aduga moi pusalakpagi paisa tingi ba khudung mak sina drug tagi tholai ba paisa sina pire maramdi kani lokpada popi thabada moina phangi ba khusuman mayam do drug ki paisa na ngaktane ba aduna sigi paisa sina funding tawraga mitop si changhal le aduga changhal aga lisang setna ekhoi gi Manipur macha ni haidana aduga India gi citizen ni haidana recognition pitho aga leiram bane taking over 40 years active chahi ni phu gi mathak se phajana actively loina mak domicile pithokpa akhoi da tawrami se aduga electoral role da makhoi se loina mak chalhalam bane that means kaino citizen ola bane tra bo thada ba yare bo thada ba ya taragadi mihut khanba matamda democracy di mi amaga vote amaga neba loin decide tawrokra sigi decide tawre ise hairiba policy sigi makhada chathagriba policy mayam sigi makhada pusalakhiba mito mayam do aduiduna legitimize tawrokpa moi masagi Manipur da leiriba makhoi gi position se legitimize tawre aduga leibak si thugai gadabani haidana furup amada particularly Meitei community da pulap taisalla kansida moina manung da tawriba nefarious oiba phattaba designs mayam phattaba karbar phattaba lalon ba mayam dudi loi khumjalla thamme hairaga Manipur thugaina bane demand tawrakpa neba kanana semakpa kanana yokhalakpa haibada Bharat Sarkar ga Manipur Sarkar ga na semakpa amadi yokhalakpa ngasi tawris aduna haujikla iba poti handak giengsi crisis sidagi kana benefit tawgen crisis si kana yaugi habise koi thiba khangdri
ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯆꯕꯥꯛꯅꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯈꯠꯅꯕꯅꯦꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯦꯞꯄꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯨꯀꯤꯁꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯦꯞꯄꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛ ꯈꯥꯏꯖꯤꯟ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯁꯦꯅ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯦꯞꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯗ ꯂꯦꯞꯇꯕ ꯀꯅꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯀꯅꯥ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯃꯩ ꯌꯦꯛꯄ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤ ꯄꯥꯏꯖꯅ ꯍꯛꯄ ꯍꯧꯔꯤꯅꯤ ꯄꯥꯏꯖꯅ ꯍꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯔꯃꯅꯦꯟꯠ ꯃꯥꯔꯛꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯆ ꯄꯦꯟꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯒꯗꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯠꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ 40 years and above late 80s early 80s ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥꯁꯦ irrespective of who is in power in the center ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯄꯋꯔ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦꯕ ꯖꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯆꯤꯡꯗ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯁꯖꯤꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯕꯦꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯇꯛꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯌꯧꯔꯒ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯌꯧꯅ ꯇꯛꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯚꯦꯂꯤꯗꯅ ꯀꯟꯅ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯍꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯗꯅ ꯇꯛꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯔꯣꯝꯗ ꯏꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯤꯜꯂ ꯊꯅꯝꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯣ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯗꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯟꯃꯦꯟꯅꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑ ꯊꯝꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅꯅꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯨ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ ꯉꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯨꯞꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯟꯈꯠꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯒꯤꯅꯦꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯦꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯊꯦꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯌꯥꯎꯔꯦꯅ ꯃꯆꯤꯟꯗꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯨꯞꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯇꯨꯒꯗꯤ ꯎꯅꯔ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯤꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯗꯤ ꯊꯦꯝꯃꯒ ꯃꯣꯏ ꯐꯥꯊꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯎꯅꯔ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤꯌꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗ ꯁꯨꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯒꯦꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯥꯏꯖꯅ ꯍꯛꯑꯒ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯤꯡꯒ ꯇꯝꯒ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯝꯕꯟ ꯈꯥꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯝꯕꯟꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯍꯜꯂꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯨ ꯈꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯛꯏꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯍꯜꯂꯛꯄ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯛꯄ ꯐꯝꯕ ꯆꯜꯂꯒ ꯍꯤꯞꯄ ꯆꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯌꯧꯅꯕꯁꯦ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯤꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯦꯗꯅ ꯃꯩꯇꯩꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯊꯨꯡꯉꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯗꯦꯠ 10ꯗ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯟꯅꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯠꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯁꯝꯖꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯅ ꯆꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯈꯟꯊꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯁꯤꯁꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕꯅꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯠꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯉꯝꯊꯣꯛꯅꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯕ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯁꯤ ꯂꯥꯎꯔꯦ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯌꯧꯔꯦ
narco terrorism muthakadabani di loina makna lawe sida manadaba yawdi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯥꯎꯗꯤ ꯂꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯨꯟ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯃꯤꯟꯅꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ ꯅꯥꯔꯀꯣꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯅꯤꯁꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯅ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛꯁ ꯑꯦꯟड ꯁꯥꯏꯀꯣꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯛ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛट NDPS Act 1985 하이다나 로 ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕ ꯅꯤꯁꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛꯁꯇ ꯆꯤꯡꯏ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡꯕ ꯄꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯀꯧꯏ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯇꯒꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯨ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯣꯠꯄ ꯅꯩꯕ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯁꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯀꯧꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯆꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕ ꯂꯥꯏꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ 3 ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯉꯝ ꯑꯊꯧ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯃꯄꯨ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏ ꯀꯤꯡ ꯄꯤꯟ ꯀꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯋꯥꯂꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯋꯥꯂꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯅ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ 1 ꯂꯦꯚꯦꯜ 1 ꯁꯤ ꯑꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯕ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯉꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯃꯤꯗꯜꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯁ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯕꯁꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ 1ꯗꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯊꯥꯗꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯀꯤꯡꯄꯤꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯗꯜꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯊꯛꯀ ꯃꯈꯥꯒ ꯐꯥꯎꯅꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯊꯔꯠ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯤꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯐꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯦ ꯊꯔꯠ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯂꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯏꯟ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯞ ꯑꯣꯔ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯂꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ 1ꯒ 2ꯒꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯨꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯁꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯂꯦꯚꯦल 1ꯒ 2ꯒꯁꯤꯗ ꯊꯔꯠꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜ 1ꯒ 2ꯒ 3ꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯦꯡ ꯈꯨꯠꯄꯨꯁꯦ ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯒꯦꯡ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯒꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯒꯦꯡ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯦꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯑꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ 3ꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯒꯦꯡꯁꯤꯃ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔ ꯀꯥꯞꯇꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯇꯣꯟꯗꯩ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯒꯅꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯆꯦꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯅ
Laibak thugaige laibak purup amada taisallaga nakhoi phatre nakhoi na phattabadagi otpadagi akhoi leiba ngamdre aduna akhoi laibak si tongan tajarage haidana sigi khulai paibasing sina demand tawrakpa adu itaragadi khulai paibasina part of the gang oiriba magi remaining of the gang do khulai paibaduga saminadra saminayeba adu itaragadi narco terrorista laibak against ta ngasi miyam da kihan khanghan ba tawdana miot minai tawdana laibak thugai ge na tawriba gang se sigi sida phurup khuding mak tagi mi loina mak yauminai drug karbar tawraba khulai paiba militant samnaraba man narco terrorist oiri automatically aduna different capacity da khulai paiba sing siga direct and indirect connection leiraga thabak tawminari ba khuding mak se makoi se narco terrorist ngaktane drug menace nangi mathangi question da mayai ka bani sa lana season ba haibane drug menace haibade drug si America na Latin America da magi war on drug na Nixon matam da hudoi war on drug na khoina ngasi season riba phrase America gi drug ta tawgi lan du gi maming dai khoina comparatively yeng ba matam da America na tawriba war on drug se hauju pho mai theory America na magi war on drug se da thadariba paisa sidi billions ta never manpower resources money mapan nai jana thadari neba aduga international level da su operate tawri ne DEA na operate tawris aduna sigi sida mai thiraga lairi ne aduna takpadi drug ki menace si ekhoina ma di pandemic ti oire globally drug sadaba sagai si manipur da su leitre nangi sagai da su amadum saram gani ai gi da su dum amma saram gani imnak sing sigi da dum yengbi ngonong lai sing du sigi lai ba situation sida drug ti sum soksal e ba aduga whereas historically globally chathara iba war on drugs di mai pak pra haitaragadi America na tawu mai pak te adu itaragadi manipur na kuina tawu policy policing model se police tawu model se khoi thingna ba ngam moy si feloi bagine ba drugs se sum no no gi cha gi sang hengala iba drug lon ba hengala ise lan tawu ba lan method se si loi onare police na policing method ko we sigi se policing method na pha ba amadi pun bana drug lon muthat pa drug ki menace drug sa ba muthat ngam maroi aduna ngam maroi habisi western countries kai da fail oi rak pa se Latin America da fail oi ri se America na war on drug ta we aduga America na khwai gi largest consumer of Latin American cocaine ne soi ro kai no ma dui ta dia soi dra yam ti soi kwa moina soi ra bani na khoi da tawri sidi akhoi gi di lan se sung tong tong da lan ta we na bo claim tawri ne hojik akhoi na drug ta lan taw na ti drug na thadaba paisa mayam duna political objective amagi damakta pulap adugi paisa duna khupsal laga mi mayam am khomaga demand to halak pane ba leba oin thugai ra sen akhoi na tawri ba thengnari ba method sida akhoi mai kamai pak to no lan singam si haitara gadi ngam da ba dia da ba maram di masim manipur kan ba na traga kan da ba haibagi question ne handaki thengnari ba lan phams once singing ngam hauda taragadi akhoi pulap adum lebak si bukina talisu makoina dum hai ko makhoi ngak ta lei duine na moina khanga da basi jagat tai bang pal sida prithvi da bo hai roi ko mioi phurup kang ama khatang mathanda lei ba hai base oi thokte sungoi oi thokte ba sidi moi mathanda loisan jagi hai bane sigi recipe sidi adum tu ne ba moi so dum tu ne ba aduna sigi pochi di claim pang to da to boi wani oi thokpa ya ba poti na te ba but lairiba condition di kaino ngasi ekhoida soglei balan se sigi entire funding se drug tagi lak pane adu at the same time phurup ki wahauda segregate tawre maitai gi tongan thamme churchanpur ku ki ge inthokre thamgre thammakan sida hojik churchanpur da latest development ta oithokpa ya basi oil mining se thau si atai mafam dagi dem ta sungba ngamde manipur gi atopa part am ta da mining am ta tawba ngamde Churchanpur dagi oil si tumina puthokiba drill tawraga number 1 number 2 da oil ba phibam si handakti chingda khoi popi yan basat poi thokadra oi thorwe adui taragadi bumper harvest am phangaba popi bumper harvest am phang dori ba handak bumper harvest at the same time private company da mining gi lease pithoga oil gi exploration hauna ba drilling hauna ba honari se sigi another
resource loot ki interest ama corporate lam gi rights mayam tapna yon thola ko haujuk son henjan da yolak ba sigi pot political objective Bharat Sarkar na kuki wari sanari hujik line am haising na hujik line yek pa hore adui targadi maitai na lawdur khongpham se kaino suspension of agreement operation lawthu narcoterrorism muthatlu Santi pura u haijana khoi makhal makha gi dabi me am tawri maitai na tha hongi mathak tani dabi tawri se mi so hatore i mi so mai sai khun su mangi lanjire i at the same time aran ba su tai adu kholau su law hai ri khoi gi maitai gi demand me am si Bharat ki constitution gi manung da laiba Santi oi ba laibak siam si haiba laibak kan mina se haiba demand ngak tani for more than 3 months Bharat ta whereas masana mitop ni so hairaba mitop na thon balani so hairaba adugi landu mayung yara puri ba organization dugi spokesperson duga home minister ga wari sanai kai agenda da manipur thugai na bagi manipur nga che thumse yen badong na machet pithok pisin taw na ri adoi tar ga di maitai na hujik sulok tho hai ba na ya dori bra ta su ta bu kholau du na ya dori bra or narcoterrorism muthat pa na ya dori bra hari ba phenomenon me am se manipur na bharat ta tin gra ba matung na thoklak ba development ngak ta ne ba all these fractures and the lines within our society ngasi lairi ba khuding mak se India ge manung da tilla ba manung na lakhi ba creations ngak ta ne ba and the present crisis itself it has been created by the state itself ne ba adu itar ga di ai khoina maitai na taw ga da demand se ko na ngarang na han khatang lak ba homeland adulen adalen hai ba sigi da mak ta di wari sa ba hore ba ai ko gi long standing oi ba demand am lairi 1949 gi merger agreement ki issue se sigi issue se khoi hujik international level da khoi ayo rabani ko already yam awang ba thak amada leira khanara ga leiri ba pot am ne ba adu itara ga di sigi issue se hanna loi thokna bam thok ta bra kai gi no da Bharat ta pulla ba matung da lakhi ba issue sing sidi khoi masen solve tok jage manungi oina aduga hojik maitai na laka da position de khoi na solution purak se ai tara ga di drug manage solve tau si laibak mai chali ba solve tau si laibak na ngasi ai khoi na laira ba ta laga hingi ba punsi marel se mikha polaga leiri ba namthara ga leiri ba hauja usitra ga ai khoi na hanjan ikheng tara ga mai thara ga natra ga di ta da ba makhal gi lenga amagi makha da leira ga ngasi so mo ai khoi da aran ba ta halaga manipur thugai ge na hai ri se thengai na si hai tara ga di khoi maitai na ngallingai da gi talakpa merger agreement ki wahau se loisan si hai bana tana khuding mak sigi waroisin purak si hai tar gari merger agreement ki solution ba amadi ai khoi gi hana merger gi mamang da leiram ba khoi gi pre merger status amadi restoration of sovereignty gi demand se sin na ta tar gari khoi solution leite as of now darkar oi se khoi gi maitai gi public se si convince to bam sange ba maram di hojik organs state tour civil society tour adu tar general public opinion form to bangam da leibane ba aduna scattered oibo opinion me ama lairis scattered oibo opinions lem ne piecemeal approach to re ba aikoina whole problem sinai ba model se piecemeal di machet oira bani na problem te phagal pai muhuta sum aggravate to sele ba ngasi sigi kai gin habda ngasai gi piecemeal approach aikoina machet target to bai ne ba and one time the public opinion se solid oina ama khatang form to bangam gi taraga di compulsory maitai na lan ngam gane ba manipur na lan ngam gane ba aduna public ta convince tong na gi part se khoina rather propaganda oina ma kuki adu tawi maitai adu tawena sum laitum hunaraga leibai mahutta whole problem se kaino na public ta khoina hunba at the same time convince tawba once convince taw gi taraga di kaino haiba si setting our egos backgrounds and the colors aikoina pulak kaino haibasi maitaina isagi responsibility am su yabam sang akoi asoi bu akoi yajabam sang akoi gi asoi bu su yajaraga akoi gi asoi bu su semdok saba akoi gi marak ta leiram phatta bu akoi lokthok sage akoi gi asoi bu akoi semdok ke at the same time manipur singnara iba khuding maksidi maitaina collectively akoi karino haiba masak khangdok minaraga collective oiba public opinion ama solid ta one voice ta akoina thokpangam taraga di lan mai pakpadu mai pakadoine government su pillar amani legislature executive judiciary pillar ngaktani civil society pillar amani sigi pillar mari se tu gra matungda kaino na media na oigada baneba ada manipur dai khoina media si amna machin meliko mele ba sarkar na men baduna maram moidana kabak pang na sana badi adum tawba kuki phate na di iba aduga sarkar gi responsibility amari moina pu da daita se sira question to bangam hande ba chumi ko singam da ba sinam maram moidana
प्रजा critical thinking se develop tau ngamdrabanina kuki tara hat khena khuba amuk khuba maitai hom sire na muk sawram hat kadam ne na pulap amuk sangba organize oi ba mawong da samana ba kholaw amada thokpa ngamde ba unlike the cookies moi de khoina tamga da base moi gi single slogan ama khak law bani sumine base mai pa ke hai tar slogan yam law dam ne khoina ham slogan me am law khre ba constitutional loi ba aduga slogan se sum chau khala ka da bane ba slogan pikha ba ya de ba anu mai gi slogan je sum chau khala pai mo ta slogan law sum lep khre ba khoi gi lepra asi hawat ke hai tar ga media na khatang daw ga da role ne noina tari solution laite middle class na gyan ta ba matam da lower class se sidi kai ta na te ba gyan ta han but already khoi woli se sarkar khatang na te ba sarkar tu ra ka na nga ka da pillar se ma ne si pillar se tu bane adu upai le media dong ta hore media sum pang lam so le na ade game internet amu thingura bani na khoi gi ut ka da ba soft media ma yam lo mai te game to hold re da na aduna ha ma gi lam jen si ku kin yang na chen tho ga victim gi card dharma gi card majority minority card chana raga pithibi pumba se propaganda loi to loi tho ki bane ba ani india na adu gi do law han bane ba kai gi law hali no ku ki ne ta law ngam bra ne ada ro moi gi ne thing du kai gi no som de impala thing ne dan third me da moi gi am kuin thing ham de kai gi no law hali na tra india law hali na tra ba mai tai de phun na me india na me na tra manipur sarkar na order thok pa di haiba tawboda bu khuding makti bharat sarkar na tra ha yam phajaba question ne manipur maset ta ge haidana laiba safu sida koi ge manipur sarkar si link na laiba kanada bra haibane yam phajaba question ne si sida khoina wahang khara hangs hoji oiriba phibam sida manipur sarkar si kanagi misang sangi habis jinda nate ko thabakta kanagi misang sangi hab amadi lairiba phibam sida kanada khwai tongjai habis maga yengs kanagi misang sangi haina yengba matamda aikhoi gi ima sing protest tawba matamda ima maya thudi rubber bullet tear gas smoke bombs katra yam ka pe khoi soida Churchanpur da kuki sing na march at matamda moigi khulai pai basing full combat uniform khulai bulletproof lit laga kalam semaga public tu mamang thar ga chatle tear gas ambu kapte rubber bullet ambu kapte mok bom ambu kapte kana ga mi sang no maitai na tawbadi yadaba aduga kuki na tawbada di khutha daba ahan bada ani subada kukina MLA tara sina ngarang prime minister da memorandum am pisalle chief secretary amaga DGP amaga tongana sembion isam samna hara separate administration haibane tawdui thabak toin haibane maming pandabida anu moi tokjaragi su mamang da haigare phong na laure doi taragadi aikhoi gi sarkar sina tamgi valley gi mina masing yami haidana aikhoi gi sarkar ni hairi ne aikhoi gi interest ta thabak tawbani haidana aikhoi gi interest ta thabak tawboi taragadi bharat sarkar amadi lairiba kuki gi mihut sing siga manipur si singhaina dana phong na lepkhaina re amadi bharat sarkar na maduda moida themaga lei moina ngangba targa lairiba sarkar sina tasingna maki mapangal thokpa mating thokpa sarkar oi taragadi maitai gi khun mayam amada landara khiba kuki khulai paiba singdo tamda kalli dumaina sarkar sigi command makhada lairiba central forces state force khuning manipur gi chief minister gi makhada lei haibadi manipur sarkar gi makhada lei haibane commander si mahak ne sigi command si sizinaraga laiba force mayam si sizinaraga aikhoi da landara iba kuki khulai paiba singdo kapthat pa gi ngamdrino aduga rather kapthat pa ngambai mahutta maitai misam aikhoida isana isagi khun nga ona langthoga thambane aduga maitai gi misang sabane aikhoina sidaida misamna nongmai kapaga laigadabra natraga na manipur da deploy tawraga laiba state force amadi central force mayam se manipur sarkar na loinamak sizinaraga aikhoida landara iba aikhoida hatura iba matuk kagla iba aikhoigi nupi rep tawraga hatura iba angang mayam manghangriba mi mayam manghangriba mayam se
ꯑꯣꯟꯁꯜꯂꯒ ꯀꯥꯞꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯒꯩꯗꯧꯕꯩꯅꯣ ꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯇꯤꯡ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯏ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯂꯥꯟ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯤꯔꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯇꯣꯡꯖꯩ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯤꯔꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯇꯣꯡꯖꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯡꯖꯩ ꯀꯩꯒꯤ ꯋꯥ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯗꯅ ꯂꯩ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩ ꯃꯣꯏ ꯍꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯪꯕꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯗꯥꯏꯇ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯣ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯤꯡ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯤꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯣ ꯃꯇꯤꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ BJP ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯨ ꯂꯩꯖꯧ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯦ BJP ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯒꯥꯏꯅꯕꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯊꯦꯡꯒꯥꯏꯅꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯤꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯊꯝꯃꯣꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ over 1 lakh ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯒꯤ 1 lakh ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ 35,000 ꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯦ ꯃꯣꯏ VVIP ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯕꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯔꯤꯐꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯊꯝꯃꯣꯕ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯥꯞꯊꯠꯂꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯩꯒꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯥꯡꯆꯨꯞꯇ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛꯇ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯕꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯀꯩ ꯑꯥꯔꯊ ꯊꯣꯛꯏꯒꯦ ꯁꯤ ꯍꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯇ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄ ꯄꯤꯊꯣꯛꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯄꯥꯏꯖꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯁꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯊꯤꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯅꯤꯐꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯣꯏꯁꯣꯟ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯀꯩꯒꯤ ꯊꯣꯛꯇꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯞꯇꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯃꯔꯩꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯦꯟꯍꯦꯟꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯃꯤ ꯅꯣꯛꯅꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯒꯣ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯡꯖꯜꯂꯒ ꯆꯪꯉꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯡꯖꯁꯅꯨꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥ ꯀꯨꯝꯈꯤꯅꯦꯕ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯕ ꯏꯆꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯞꯇꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯃꯦꯟ ꯂꯩ ꯃꯥꯏ ꯏꯁꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯕꯨꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯇꯥꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯍꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯏꯁꯩ ꯆꯨꯝꯕ ꯂꯥꯟꯕ ꯐꯖꯕ ꯊꯤꯕꯩ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯁꯩ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯅꯣ ꯗꯥꯎꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯔꯒꯅꯦ ꯌꯦꯛꯅꯕꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯍꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯒ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯍꯟꯕꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯒꯟꯗꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯟꯁꯣꯂꯤꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯆꯦꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂ ꯊꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯈꯠꯂꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯦꯟꯅꯗꯕꯗꯨ ꯆꯦꯟꯅꯗꯦꯅ ꯊꯣꯛꯅꯥꯎ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯄꯣꯞ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯟ ꯌꯥꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯟ ꯌꯥꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯝ ꯁꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯝ ꯁꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕ ꯋꯥꯔꯣꯟꯗ꯭ꯔꯛ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯄꯤꯗꯩ ꯐꯥꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯟꯁꯨ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯞ ꯇꯧꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯝꯅꯗꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯨꯡꯁꯝ ꯁꯝꯅꯗꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯦ ꯖꯕ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯟꯊ ꯉꯝꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯟꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯇꯦꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯥꯞꯇꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁꯨꯡꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯇꯦꯅ ꯆꯤꯗꯥꯏꯗ ꯀꯞꯄꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝꯗꯣ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯥꯞꯇꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯗꯦꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯁꯥꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯝꯇꯁꯨ ꯀꯥꯞꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯐꯪꯗꯅ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯂꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯗꯅꯦ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯉꯥꯛꯏꯁꯦ ꯈꯨꯟꯖꯥꯈꯩꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯍꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯩꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅꯀꯣ ꯁꯣꯕꯤꯅꯤꯖꯝꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯄꯜꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯐꯕ ꯐꯣꯡꯉꯛꯀꯗꯕꯗꯒꯤ ꯖꯤꯡꯒꯣꯏꯖꯝꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯤꯡꯉꯦꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ
yan tabra moi masa ma kuki gi bisang leba ki yak na bane mai tai marak tanga si jingoi jam sagat liba mai tai mi sa mayam se yam thina ngarang na handa petawa oi le ma mayam o ba sa da na adu da ka yam ngang e ba ko ha makut to khudom bi bu luppaga manipur ge loktak se da kai phibam lei ri ge yengam gi ro khambra kari su pai rak tana leba ki kai thengna rak tana khang da tar ga ding khana ta go ba mun na digest to ro hango khang dan hang ba question di phaja ba reply tholok pane ba adu bu jingoi jam da ego thangat laga ai akhanga hi sana ba wa importance amga public sida social media da gain tong nam honara ga di leba ki public opinion semam dai da ka khallaga thuai taraga di ma do kuki gi misang ni amadi leba ki yak na bane di na to loi fail oi ne america da billions and billions of dollars thadaraga fail oi dana latin america da gi housing se drug ki cartel singa sai nang na hang phajaba ko poina myaw gi nai palamdre drug ki cartel si capital si karai de shift tawr ke de latin america de asia de shift tawr asia da lai ba cartel se latin america da tawr ma cartel na they behave like celebrities drug cartel si pra pompous soina law khong ga ta arui bi da tawe ba moi latin gi cartel mayam china phong na moi openly kanana leader no kai no che tak na aduga handaki laiba capital si asia de shift tawr kha matung da di operation se kayam khena ra ke da kano si cartel leader si maming bo khangdri bo ji maming bo khang bangam de ba interpol aduga adukimatic secretive oina function tawi global gi khwai digi powerful oiba drug lord si chinese amaga canadian amaga gi masane high mix ne report lay ra ni si report ma si maming su khangde kai lege su khangde kai operate tawge su khangde so lakningi di whole international drug cartel se china da gi loi operate tawe loi nam ptv pum bagi hoji kyoina drug capital se china da ne hoji ladies aduna ma khoi da gi loi namak ngasi control torok pasina live infiltration ngasi gi khoi notice thajal live demographic imbalance si mayam si naturally these outsiders will have emotional affiliation with china aduna laigada banina adugi naksan na bagi affiliation duma laire aduga notice ta amadi india manung da moina create tawning be hebok gi khudong sab se sigi song facilitate tawe at the same time subcontinental lairiba drug ki pull economy sima mu china na pull up paire adui taragadi yam sathi na pai drama na pai ri se aduna as a whole india as a whole in the future drug na thira kadu sima na ha katang siba na te national security de yam sathi na chaung na sumjar bane ba moi khangdri bane ba so lairiba shifting kano si pattern of drug flow across the globe hauzik china dagi control tawre isina effect tawre si hauzik india na khoida cooperate taw si yade maitai na hairi si khoida chamina si drug si control tawmina si muthatmina si haibane ba they are not listening to us kokidoi na unar wari sa lai re ba akhoi na hairi ba pochina moi kai gum amta na sungdre ba na sungda sano ba akhoi de khoin thokpa thengna gi ne ba but moi gi luri se hayeng pura moi gi administrative structure se sumjara bane ba loina listen gara bane ba sigi singsina hayeng makha tarak pada national security da leiram dori ba threat se pura ning ga hairaga leiram doine matam du da manipur na ngasi akhoi na thengna gi ba awa ba se moi masa thengna rakane ba adu matam du da manipur na ngasi kai haigri no ha ba se yan tarakane